the Benati as you say, on Yankupon or one of us or Ma Obia, Amodio, and then the Bofo money the Nanti. Papa don't tell me that. Bofo our body got in the year. I'm not for so much TV that. I didn't tell I want TV that. Above what we are saying, or saying, or the boy in the back who cross such that. Above one pimp in the day. And the deal we see. Now, pimp knows that our one here. We are both for you a stop on, above for the beer stop on. I did the year before, above for near year, man. A big black, a big say, a big glee, a big slap, a big yes, a big consume con, a big quite young con, a big contract con, a big rahamo. Above for you are what you rest here, above for two rest here. You're both for you are what you are much, you're both for you are much. Papa no for no mission. Oh, you're superior. But no, sir, I'm not fighting Papa no see what they said. And above for you, or to go for would there be a some? Would there be piano on someone or to be Chinipa almost a saw we are there? On someone to be Sanipa 500 yadia. And young bread. On someone to be Sanipa 2,000 yadia, and I'm going to be as I had. Mammy, I would tell me, Papa would tell me. But before Babo, Naminipa, or so far, the good time, or so forth, to say, wait anyway, check fire say, ye, and you come and sow seed, and you come and sow seed, and you break, yes, one you break, everybody will break and break it. But I want to tell you, you break the sir. My brother, what just come and so forth, correction is seed, will be seed, will just seed. Even about the seed war, and the seed that house are so seed, go beyond the kind of source on forming and catching up. Abemalimo, Elikium Kwame, Amega, me, Asa, actually, Abel, I'm a tribune will say, and I say, get the Intasem and Sema, if you are also on drink your own sometimes. Me and Kasa personally, I send me I to work and say, let me tell you something. As a child of God, a child of God, I didn't just say we Christo in ground. Unipa, we on Yame. You have to grow beyond religion. You have to grow beyond yourself. And what's a woman be a cowsha at one place? You have to know things. I mean, because you have to know things, and not then I'm a patron. Obiase or Bofwa upon the mobile. And yes, only baby, I want to bass as you swap. Yes, a bofu be a tenechi. Now, so bofu the chia, a braboy by your bread. Bofu the chi, I was saying, yes, mom, your command your make me bofu me wounded that. Maintain a cada. Say, be a goggle, Namako, and a mark of Bonamahu, me bofwa, your drone, Bosumia, the Womia, and your community. Meaning, Obi Natinas, no singing anymore, and all the other goggle, I be out of boss area. Ya will be saying this year, but both for this say, and look for crowds so yet deep research yan Sanwakun, Sadian. Now she and Namely, I believe said there is something that possesses us. Na yes, you want Yasen Yakupu, a soup, and you are putting Nayamisu. Now so yes, I'm above for boy and mobile. Nasa for your boy, any more. How do we connect with all these people? How do we do with all these people? Me, anu ye at the mouth. Ebi ansema making odua ba me ai wo hu head say area to it and am also person obeti ensem we etima nko ba bia na me kwa me pa dynamic prayer ministry na wo pa dynamic prayer ministry a enye obi an na da no say international papa Rabbi na wo no da no na ye pa ehunhum nsem ehunu no ai wakoye so nifo na wonim nsem efa hunhum nsem ti ya twebem no no so de nim de afame ne yenso de woni ai den yesua de bia me ka se onipa sebe film collaborate enye de o ma me no papa kan na ofa to trimo whatever wo se ebebo a eno na wo ye den ofa it is a bobra na ana utie obi a. Let me tell you something, we agree to disagree. When people are talking, whatever you need for your life, you keep it. Because they be you can't send the Bible to them. Or say that chibi, you better walk obu ya kunta, you walk kunta, and you suffer with the baby walk kunta ma obi a bunny dear. It will walk running the wow, yeah. Because at the end of the day, God will judge you. And maybe be and swallow kunta and find your day. And now, who should show you who feel fiance baby? Yeah, some send a penny for a kind. It the Ubenian. Fanasa. It me chair papa international papa Rabbi.
na one atwetwe enkomo eja Uni abe mama ma akwa ba mejo so na ende umu se be kase bi de se bebre na ede to bia na pasa na me pese uma ochia ahwefo emama yo me chia obi biara a ohwe me ewo chichini benche Ghana ha ne akonto mu me chia me akasa my wife ewo Amsterdam me chia no ma gift erade chia de meka ne se ensema o kan ensema emudu se wati ase sɛdeɛ wo kyerɛkyerɛ no a woka no ɛnna yɛbɛma nipa hu nipa te ase hu sɛ bɔfoɔ koraa ne sɛ sɛdeɛ wositiɛ hwan ne bɔfoɔ te sɛ maame nka asɛm bi wonim adeɛ bi afrɛ ne mu ntum na odifo meba ansa na wobetoa won nsɛm no so okay I don't want to forget you so who can say me so yere wo Amsterdam yeah will be aka chen say me pe going to Ghana na tede bia me ko social media na me hu nsɛm ko social media me no tie kra me hu bibi utumi hu say eya media sim na etwemu na me tell say the youth of Ghana dey hoye mu okay e be inform my own say ye dey bia e bebre because me share social media ansa me no betina kra be twem kuma na me hu say ya papa mama em say ayalolo na oye no almost 300 ya party ku baby we kusubu on youth of Ghana enya edwuma anye so ya party sa kan na ene egbo metimeti Amsterdam be catch us otu papa oye be say onyankwa ni esi yo di obe prapra Amsterdam kwan so a obekwa akopra Xposed die ta hwefo me o me pese me so be ko prapra kwa ni e ja man we den e mo mo no fa enti odifo sani e ya abofo mu nsem no e pese o cheche mu ma we dey just a light outside of it and am dey me da sipa abofo mu nsem no Bible say abofo ye de a onyankopon di eja aframa ene ono ane honhom ene ode eye ni nioma kekensi ene ode ye bofo enti bofo eti se aframa bofo ti se eja bofo ti se kanea oye sonko na me ka se bi se obi a wa experience emuntum da bia no kira o se bibi wo ho oda emuntum oda wada no na ohun se ase obi aso mu nipa wa so mu no ompese obesore obese ojo ho a untimi nje obese opeja wonsa untimi nje obese okasa kra untimi nyede enkasa ofilisa so homete ase obi abeda oso abra o da onso so obi anyede ohun se bibi abadem ho you feel that thing ohun se obi a experience muntum bia no obehun se de meka no sara meche sa se muntum timi ba odem asa na bofo so timi yede ba odem me ba to what I say se de muntum timi ba oda who said a chill ukasa ye uka Jesus grana ema ukam the oba bibia just ebi obi grad no hoka ana prayer struggle sana adina ede wabo pitin obo pitu wo so hu fifro si u feel senka utimi senka wu me ba to what I say obi beka se bofo ni ho etina me this asem no eba no because bofo the spirit utimi for ani ho no bofo your spirit yene communicate angel ye spirit only communicate ene ya assign say oye angel enti yo demonic angel me ba to ati ase satanic angels yo ahonboni abofo ene wa ahon papa nso de abofo me ba to ati ase enti abofo de eyade a soronko ede ma onipa nyankopon ayese ani nipa enante enti ohwa abra Jesus koya fasting na onya 40 days na Bible say Satan ko ka tell ni say wa trust to ho bra na to ho ba wa se na bofu ama o say omun kra o ewo se wo ma o 9 day empim obo cancer na to che Yesu so what I say na Yesu say say o to trust o se to yo nyame ba to ho o to ho a obema bofu abedina o se wa trust so wa bra dunya ko ponye day ehwe me pa to ase o na je say Yesu enji ni se bofu obeba ho me pa to ase bofu but bofu no oye aduma woni bremu bofu onye babia na bofu owura bofu onye babia na bofu ofre na obeba bofu onye babia na bofu owura eko me pa to ase ana nye ni babia nso
and a betting in both for an auntie. And any baby. I saw for the break, as I be opening for whom be glad that. Open said, Obsidia, open be that. Obia soon, I miss but buy every good over for that. Me ba to ati ase yo ekwan first wa bofo da no wadi kire nyamemba na ena no yemre ne em ma ekwan bebre na mre medin ka be chada be treat sa message we part bofo ni din ade na meeting bobo mu di yo bofo bebre enti nya bofo ba ko pe no wi aso bet be declare say we ye bofo say ti say papa Adom Kyei Duah bofo a obodi di ode ni ye amafo so mo TV da edi enti na wo TV da abofo wo wi ase o se o de boye ni ba ko kura sachira abofo pempem na ye dai ene de awusie na pempem no se na wa de ye aduma wo dia be na enum bi de kuta wo no onu ni dudu ekuta no hallelujah dia me pese ni pe nyina ati ase se onyankopon wo kwan ofa so a o ma obia ahode o ene ne bofo o ma ne de nante wa ho odin na nyame be ma ho abofo ba de anante me ma ho odin na nyame ma ho abofo de anante bi obofo bi o stop on abofo na bi stop on titire ye di fo no abofo na ye aduma no ebi pra ebi sei ebi gwiri ebi hira ebi yese ebi konsuom kon ebi kwa wiam kon ebi kwa mframam kon ebi wura ha no me ba to ati ase ye obofo bi wo ho a ontimi wura sie obofo bi so wura sie ye obofo bi a ontimi wura mo kire obofo bi wura mo kire tenie ba ye obofo bi a obi wo ho a okra na hu se bia ofiri bi atakra de na bia wo akra na wa bampa ebo na abofo na sim so ka chen se ubewu na ugu a ye de okra be ko takra de mo kire na ye ka se kra no sumsum no de okra na di nkan wo mo kire ho a ye obofo na be so am na ko yi mo okra na bu wo ye ti aso awuo o ti ase but wo ba spirit na ma ya hu se okra be ko wo once e wo ebi wa sieye obi wa bo se na ya de na to adakam owori kom enti e obi ato adakam na owori kom a awaso so abofo timi kofunu no oyi ni ba ya abofo kofunu ene wa abofo nso mu kofunu mimi se mitimi kofunu e mi kofunu naturally mi kofunu batuma mi kofunu sa mi kofunu sisi a mega ri sisi a ma yali sesi a wo be tie gubisu sesi a because of say abofo di machi no omompe to ma me no papa wu se men ko cannot me ma me papa men ko unko men ko funu men ko bi esi me ma me ni be bi esi no me papa ye ko se man ko bi mini aba odi machi onu so wu ye ache minim onu so ache kra e no onu so no man ko bi. Okay, then I want to ask this question. Say abofo go a wo draw ni o de omo ya. Does that mean Ebimu is superior than others? Ebi is superior. Papa no bofo na oyusu no. O is superior. But me who say amanfo agi papa no si bone say and abofo no ye okoto bofo. Wo de bibia ya bonsam. Wo de bibia no bonsam a otimi twinipa almost esa omo yade. Papa no spirit no bofo obo ni din na omo so omo tibi da. Some person mo say bonsam sebe or yet the duplicate of God, you can't duplicate that. Or near the original. But to myself, I let temporarily now then I'm and no be na bonsam between sanipa 500 yade da. Anya no kure. Bonsam between sanipa 2000 yade da. Nyankopon ne betima sasa yade no. Me ba so watima se. Se bonsam sa yade a ade chi e beba. Yade ben wan no se. Papa na sa yade ma yade na san ba. Me ba to watia se. Because of say abofo ni dosun abofo bebre ni wo wi ase ye wo abofo mu wi asase ase ebi wi asase ase ye wo abofo ebo nkola ho ban ye wo abofo a ebo ahemfo ban ye wo abofo a ebo ministers ye wo abofo ebo titru fo ho ban ye wo abofo emre ni makwa ye wo abofo ebo titru ban o ye wo abofo enwen wo mu anyankopon de aduma hye onsa e de ama wo ye wo abofo enwen wo say somewhere president ne sa ahimfo no say nya amabusum sem bi na ni na mu a omu sa no ya na omuguta angels so we are very strong and yes I want to be rule nipa almost 1000 want be wana so guta so mu yedu mo na omu be yedu a nyame hu mo gina wachi ye bofo onyankopon nsa ne masa iso ya bofo so mu be ya so bi yusu bofo enye na nkonko na wa she
Won konkro be. Won konkro wu na ne bofo no. Because also Jesus say me komesuma konkro ma na be mu tiginafo. No be gina machi. Aya bofo no be ma na ba. Na bofo no konka se ni ofi. Wo free no mo free ni camp no ba nto e kronkron. Ade bi o mo ade free ni camp aba bia e kronkron. Yes, ade bi e free Nyankopon camp ba bia Yesu camp bia e holy. Eti konka so me kon me de e fi na be bale mo. Obeka jonso obeba mo kronkron ade ahote ade ahofi. E bofo the Pentecost that no bomb fire na to jare to si o emu no Bible say be here to say the wabuburu nsa ontimi nyina wona na e bofo kama ontimi nyina si o de bomb fire pa no spirit na say nyame e ma angel man ba mu e be tisi o bon so life bibia change o change kura o bia ni okuta bofo betima na medwuma o be normal da o be act different o ya de man ko for question a question you do out of the norm because of say a spirit in use and angel bia angel bi ba obetuma be use so angel bi ba ka so pension or powder say angel bi ba no so powder na ko fa powder be say be ka say na powder no be bi ko tu no dunsini no oro ote common sense powder na yakoto de aba ne free dom no de dom no na dunsini na ye ne dia na common sense nya ne dia onti ase ebia spirit bofo so nya powder ese ko de powder na de bre ebia powder na adekura ha nipa no eya ade na chiwade etu de kan pe na ade na ye den yakọ but upa ya papa ne mfa powder sisi anya adwuma sisi a ne upa ma ne ko fa powder ba kokura megira so de mo fa nya adwuma ye be ka se bia bosom. Okay, then I'll go back to one question, but father wants him now come and the person be said upon whom semini abofutuma. Do you have to be matured and deep? I will say, when you have to grow. Me want to make I will say, yes. And son, what say? You trying to say diason. Me say diason. Bofo any someone. Mo. I did so do suko kwa jiran sana. What me anya omo. Eni omo nante enu mo na seoka wati manya omo ni omo nante ana bia obetuma te emu se o se obo wa o tis on se o ka powder issue obetuma ben o ka omo yo okay ko nim se ne hu ni ma obi so oye afin wa start pistosum on ti bi da osofo bi preaching na manatete ensem bi enti wo ben na wo ka ye ko fa powder bra ko fa so say so free dey comfort the issue powder so na make us inti eba abofo ni sunsunuma mu a e wo se nipa ni nyi wo nyame yi mu yi ansa wa gisa no na dia eye se obenyini ansa na wa gisa no na di no eno de o kan wo di bisa enipa biara obema ho kwan se o pese o follow sunsunuma no ese wo te o ho ase ansa na wa di akire you have to understand yourself. Yes, because e kwan bi abese wo fa so na de ko ba bi no onya hunu kwan na se o fa so a se wani da ho so wani da ho wanya bo adwun po so be fa kwan so de kwan da wani e ba to ati ase enti sa ade na se o kwadira se ne se o kwadene se o pese o hunu se sunsun bi ye bofo bi different about so a ne wo aye adwuma na ne wo nante a agise o tena se e kwadiri ho e ma ye kire kwan a o be fa so a o betimi impact sa no ma no wo mu anya sa ultimate ndisa no mani ndisa tra obia wan training wan fa sunsun no ma ancheche na ma nanti ase on ti sunsun no ma ase because Bible say ko don 9:1 na Bible say Yesu e ko say ni friend bi yade Bible say na suafo no ka say e ye ne maami ana ne papa na e wo na ni friend no ka say da bi na emu no enye ne maami ana ne papa na emu se ba ya onyankopon nwa bedede ye den Bible say Yesu tinka shogu fom e na ode dotie ye den efrae eno odi ye nani no nani na anya dan amue hwa eno ma ne ko tade sidio mu wo se san ko tade sidio mu ko wo so enti Bible so ko wo so tade sidio mu no siro mu no na ade enti bisa se e ho Jesus Christ enye pa bobo ene bie nani intention ni ayi nya Yesu bi ye azambie e ho Jesus Christ o si on ti wanu be bi obetuma face in life sa it needs spiritual direction
and son na want to sign your man. So for kai o me ko John 9:1 kan bras yo John 9 no o kai be 5 no ko ni enti asem no enti hwe enti asem we say Yesu kura ye master kura no esa ya de na o command ana na on command say ni bi na bi common sense ani bi batinyo ye keka nye bibia ebi wo wa ti se onya bofo ye strong na watima e den akodi 50 saa wo no wapa ama chese nipa nkasa brabo aye bo no ye nim die you see I am say obi me won say men kan obi betima e Christ ni na wana okay ye for to be a spiritual ojinya medi ebi wo oni en die even asofo mi mu la kisa de na so they wake up and jet because Yesu Christ was sayade Jesus Christ wants them here go was sayade anye ye Jesus sayade anye den anye ye so for kind only kind so kan ko John 9:1 David kan 3 up on him so no intended so for 3 yanko na Yesu bo ase enye wi ananeja na ana wa yebone okay nimu se onyankopon anu onyam ebeda tibuni yanko verse 4 ese ye say adiche we ye de osuma me neduma yan content yanko anadubi riba koi anadubi obi antimi nya aduma ena Yesu wie ye no what intention kanko so for ye ntem ye no basi minu bi ase han na okasa otuntesuo ekufom otintesuo gufom basi na wode intesuo no afla futu wode intesuo no fra emfutro tie no asra woni fra ana ode dotie no sra no fra ne so for manya basi na okache ni se ana okache ni se ko so e watade sido mu asakire ni se wasuma enti ayari sabi wo agisi asuma ma ye bibi kan wansa na eden ayeye enye sa wunya enti ji ho chinye na tra se so fu bia enye tese so obi eni na tese enye bibi na konka David break na wa anu na disi we na mama fo bebre ko abusu bre ana titru ya so no cover of no English church ya de say de omu we o ti ase omu nim sa de we o Yesu o so bo Yesu dia na ko wa na ka kire o nya so bo Yesu dia na ko Yesu na kasa kwa na ha kwa no kan ko so fu kan ko o de kasa so fu kan ko de wasuma no ya wasa ko e o se na simu ko ro so na obai no na de na obai no anya den kan ko e kan ko verse 8 ko e aba just o na kan ko verse 8 no ana ni fi pamfo tobo jani free hon mo yem ko ne be kona si on ko be 13 14 won ye twase bi o say na what did ye de ankane no ye onifrani no ye de ne san ko ye ti de asema wo kan na meka to so o de ade ne ye ma no de anwane ne ayi ne ye ma no kra no o mo kan wa sem te se de wo kan ya ye ka se o tira bibia o mo se ade no wa ye we na we mfiri nyame no Yesu sa ya de no Farisifo no eye krisase se de o ye ne nye kanko so what do you find no ka Farisifo nche ana wo kan se so eja Yesu e boto tie e de sira ne ko e ne e ya umeda ko e ana Farisifo no nso ebisa no ebiem e kan se oyoye e de ba ne sen na abrante de ti wani ana o ka kire Yesu o ka kire o mo se so for manya e ba ne sen na o huna de ana o kan se dotie na wo e dotie na wo ti ye na o di ntasio fra na o di sira bani so osna ma ko wo so ana ma ko wo so ana mi huna de e ho na gofo ni bufu ye wo mo nya kwankye no mo so ma kwankye no mo buafu that is the problem we are facing eruna ma asofo mu bi asabi o mo nya asofo na be fra obo dia kwankye so disturb amanfo eruna ma obo dia kwankye disturb amanfo because okoye bi e no o mo Yesu ko mo ka kye ni se masa na ntasio ne anwea de be de na asaw ya de ka che boda mo ana eye de na wadi ni bi e ka kyekyere ya de kro che ya de kro adie pa na Yesu na ye yo batu be kan be ko mo si afa de Yesu pa ya baifo so fu kan ko ana Farisifo no emu bi e ka se ko e onipa yi fu na ko onipa we mfio dan ko ponche efise oni humida on ka ya ho ya wa so bi wa ho ko bi ana ma kwanche so ya bonsa ho ya bosom ya wa so bi wa se do mo yo ma so lu nya bi nkwa do mo so nya papa umfi nyame
Oma kwa wo ko chira nso suma o bompa ego oma ko to kendre o free bosom Bible say nimdia me men nti no nimdia no ti eno na ma at the end of the day no ekofo ehun Adom Kyei Duah ahun asem ni bi ena ma dia na body be na papa na e onye obi ahwe Yes was it o de so de kan ko o me ka so kutaba yie yes be so kutaba yie na ye papa Adom Kyei de so na o ne so mo ga me o se bi mo ka se kan oni pa ni fo na akopon o fi na akopon efise ondi humeda won kan ye ho ebe ye den no bia o ti se o ni papa ni ebe ti ma ye nsenche ni se aha na ti asam no bia enti obi e won firi nyame beti ma sani ba bebre ya de ye ho na ti kakaka se Oba Ghana da where what is a man and be a crusade say that. The man at this phobia to your abocrabi say that. But what you say, Nipa own free yamen or say a better day. I know the boy, any boy, any yet be say, let him not be a near fra. Oh, I got a near fra who come on, not your sort of no money coins. You'll be all so bravo, a yabasa, and John Mount come with the other qua, obey your party said, or shot I that obey you know the idea. Or Shamba Bonada. Oba uti obi adum asem achi unya ba bi nda ukọ wa ni da ba tina ya liemu oba bre maami a utie me ababa wa utie me podifo oba bo nyame nipa osofo a okuta kwan osofo otibika se we anyway ni we ji fire say na nye ye enya come and sow seed enya break yesu wa nya break edu ba bi we break and breaki but abonta tro no nya break na mu gba wu sa my brother, what just come and so for sa correction is seed. Obi seed will piasa seed. If an ababum seed wo. The seed that house so seed. Obi obeka so seed go pom for me na me ka kire. So fu because so seed that we krom for. Wo bi na no ka jo se mamisika na me fa ko didi. Wo bi na no ka che mamisika na fa ko to petrol mi ka mu. No ka jo se maame meboa ana maame mamisika na me ko to abro no ma. One seed na me fanya de ma ka na mu nya seed no because mu frani penny ye bia ni penny no na mu frani penny mo de mo kire ana mo sam e frani penny yesu kwaro anya break no ambreki wasayade am ya ka so the bad spirit na sayade enti ye gwanipa ama ni ye na ka se the bad spirit a ye wan ka se wasema no obia onimte awo nim nyame asema nyame unti ni mu de nyame di fo ka so se nyame nipa na kasa no enya usika nti wa hoto nti enya wa hodie nti ena me ne ukasa na mo sebe ya obesere sebe ya oda obetinya obeda sebe ya obetinya dwen yie na nko ba se wunyini nso waba aberewa waba akokora na obeda enu na mitufo pe nyame di fo a okuta nyame bofo nyame mo wa abadaye ewuso wotima anya de obedi usika di nkwa sika ma ya yemfiu awrade nhiraw awrade nya okese NIC abrekuma eho ne ewo NIC abrekuma akra ena mewo oba adinfo mienu ne ewo yebehwew how be ada so amane bia abofo de ye mbo ye bofo di wa ha ekuta bofo bebre me mbo bofo di wa ha because me bofo ma me kwase me boni dia me ntimi boni di na bo ba so ni fie da ba ba ti abofo bebre din awrade nhiraw fa me number no 0244 7323 and a 99 0244 732399 0244 973099 eya blekuma NIC Eradi Nshraw me ma sofo enwie sofo ankase ewie me wie ne de me nim se open se bia opese oye de utie no last question I may be set odifo ne na ma ne de yere ho na ye de ne fa na odifo this is the last question I want to ask. Okay. Yes, you will be about Pasiswa or guardian angel. Guardian angel, anything. Guardian angel. Onipa bia otofo bia no. Kristo ni bia ene nyamso ye gidie ni se ye wo a nyame de bofo bi kan ba wi ase. Ba cho ati ase. Say ye wo Jesus Christ na. Bible say ye wo no Onyankopon suma na ye enyansafo e mo ba ne nche e ba besra ba cho ati ase e bofo unhu ba bia o Bible ma ye wo Jesus Christ a Onyankopon kire se bofo bi ba ho
ah no guide no tinie yo no bro mu di bisibu ye ya dwen ne ya ne de dwen no mo bi ka no mo bi na aye ho na e tete ho ye wo Yesu Bible say ohina na otiso Herod ye se obebe Yesu aye den ekuno entiga nyanza fo ne ko mo so ma wo yi do makuto se mo kwa na mo ko hu ohine na mo meka nkire me na me so be kwa kokoto aye den asori ni bi o ka sa na o mo ko ye no o mo ba no ano nyame mo mu nyansa na mo pa ba bi ye den e fa ye enti e wonu na onyankopon ebe so Joseph daye eye Yesu ne papa onyankopon be so ne daye se anadwi fa oba ni dwane ko wan fa oba na nwane anko Misrim a anwane fa free krom an fa na anko a kofu froso a enkrofo no ebe ba be ye den ebe be ku akola no e ho gade enji bi ba o Sagade enji ode sagade enji na ko kasa se anadwi wofo bi ba obi ba be fami akọ Ewurade so ne papa dae me pato ati ase Ewurade so ne papa dae na ne papa no ehunu se ewu abada akola na yawo no foforo no so Yesu so nti o mo fa ne fi kuro mo no mo fa ne nyede ntane e no mo fa Yesu di ntane ye na mi bisa se na Yesu obae no no wamfa gade enji ni bi amana mbato ati ase ye de yadwin and ye de cancel bi so ati ase ye wowa na betowa efru mo frase be si unim Yakobon ho ne bo ho bai the spirit of God that protect you but you don't have any etina taki nipa awuo ni nipa enkola peche na na ye akola no because nyame hu ne bo ho bai hwe Moses ekwa fa so a onyankopon ma ne ma me de ne so wati ase ti enwo se ye kase ye guardian angel say bompa ya se Ewurade ma abofo no ne omo nante nya bofo abofo wo de bofo nante e be bo ya de abofo ne nante ma secret I am for bofo na na obeti ni bofo nante na bofo bo e be buru kura bi ni oni ma ho me wasasi so oda ahom e be bo o mantam wo kura ahom twam 1 second kura oni mrudo But what you say? Enti yeda o ma abofo a wo do so na nwe yen. Enye se na biba enye se wonam no ya sign kofi me nsa de na ba ko pe oba na obeya adwuma na okwa so be ba na we de chinyina se wa chinyina se. Bible so anyin kura no bofo de bigina e ti se data e bi ese e bi enu bi di won taban siensia de kata wotiri so wona so onyankopon kura kingdom no kura no hwa bofo aye den etwa no ho aye den. Olifo asem na okay ya mankofo adwuma yo na kakra o because the man make us mankofo adwuma yo na ne say we have all grown to be believed say you understand me to say me director ye dwa umbre no so oboa asem na enu ana ye beka me tie pa nkofo yam o mankofo abisa say okay right now me see so ese will be a pass as so at least as human being and some of them bibi which is behaving as angels. They protect you. Their job is to protect you. But right now in your speech, just there's nothing like that. You rather live life to bring angels to you. And then I will patch here. Obasa Siswa. Akola when you're 6 months. Omoye 6 months no ba ko yale ba ko wi ba ko do wu ye na ne engine no adada question mark do wu ye na ne engine na adana omuye no ana ye bone enkola 6 months akola ya wo mo 6 months ye so wanante aye fa sa akola wanante mienu na sa ankola mienu no omuye no nyina yale abum ti yale ba ko ye ko doctor nyina pe na ma pa na ba ko wu na ba ko tinkwam a do wu ye no ono no the guardian angels no tama ni tie na yesa yale no no go tukwa se bia wo so ka se ye papo for ba ko bi anam ye no ye an se mo se guardian angel bo for ba yesa ye be the guardian ye wo guardian angels okay pa guardian angel ye bo for ba to ka se o ko fa bo for ba kwa ye be bu no ye be bu itie bi akola no we nya bi anka ho me se nyame ho mo na hwe ye so ye nya wo to wo se kin wo ye nyankopon dia ye wo pe wo ye oba de dia oba de ne ba ne enye o ma me ba ne oba nante a oba de ne be mo anante oba wia ye oba de ne be mo wa wia
Obetinya kasa your party the beti abo ede wakasa unyini mu ma me no papa they have nothing about that to do about it omo dia nso mbe mu aduane adi me ba to what I say dia ka ye nyankopon ti ye woni ba nyame asede se nyame boni pa ho ban na unyini no a ohunu wiase no ati se wo no batena na otete na no onyi du ba bi no hu ne yire ne mma ohun so be ware aye ya onko obeko sata wuja na bra ko man enti unyina du ba bia sata na nyame onso wani fi oni bie no 78 na wutimi kasa ko no waja wo pa eden edi amawo ho samre no obi so a otimi dikade se obeko sunwe obeko we ono na chusu di ope no waye den waye senye angel no na force say me na me guide wa ma onya 5 years 6 years enti ma guide wa ma onya 6 years ndie ye me meka na ye eye nyankopon na hwe ye so ebo ye ho ban se akola nipa ye so a ye bambo no so chen se ye nyini ne pa to ati ase se ye so a nyame bo ye ho ban se de ye nyini because ye nyini a na mfonso anyini we ye ho se ye so a ye mfonso nso ye den so ana me boa ti akola wanya 1 year de no betima ye ti amenu mienu wa na nso mienu mienu betima ya de ti akola 1 year no ma aye ya pa because usha enti boni be no betima ye what me fa sekan emfa ntwa ye emfa ho ye na nso mienu mienu ye mu ba ko betimi de sekan etwa akola no edi ne boni na nso akola afi no oni wi nti ono se bibisi odan ho a nyame gina na chikese ye cha mienu mienu enti obi so a hunhun ahode a nyame de kata ne so no eya ne ya na ejina fia ye frimu ne ye busu ye frimu ena sisi amasa de ye hu ne ye ena de akwa hihye se ena we efie bi oba ye nkwa enti akwara ne so a no wa sa ba ifo ba ne fia ba ne so ani ye bani o ma me so nya mpa bofo a ya se wa ye de international paparazzi nya me ne ye da wase ne wonsempa sana ensem no ebase ye betwea ben na wa maye ensempa ensem amudo ene me be on wa mama tell about this guardian Nigeria and all that also wa dwen kire na wa ye wa kire na Xposed GA force be yes sure say o matie o na ne wo hwehwe obi an so no na ma na wo di tu dwa o de be den or the best found I afro but me ma the last chance ka number no set to dwa mai na omo hwehwe wa me number no 0244 732399 0244 73 23 99 0244 73 23 99 yawa Accra Ablekuma NIC footbridge kese no wani wo ya sorry ya wada ye hwe urade ma obi bi how da so say yade se eka se nu biase obi abukwasea obi ajusika obi ajwade o se ofa ma asem bi asi muhu no kore no ofra obeye huhu abudako ye beye abusa ho ase mechechire busa obi a osum nyame bia no e wo se week bia oye abusa ka wabra bu batamanfo ni obu a ye be wura disi emu no onim de obeye abusa ena di ni patrase pa. You have to know the future. Week month dia so we prophet no her month ma yeah ube month dia mo so we ko prophet o e so na ko prophet o na obi ka che ne say prophet en mislo ene erade kasama mi say busunya ya wura mu hwema mi say dia na wo bani say papa wo mu a boni wo mu na mi hunu o ka adifo odin o krada ene hia kodwo abna ya asa enti no wo ho a na ya ma message say ya hwe ye no say any say no e ka kire wa obehu say no kure eye no kura na ndie anamoto bi wo a na ye ne bofo na kase se e dia anamo o se bia pa no e bia nsu e bia eye tofe e bia eye egbe tiwa emre papa mu ye bepa na o de sansem na ide amaye ebusiafo mi a me de dwumadie ebrewo na mi a me ben international papa Rabbi within the limo Elikem Kwame amega I benia I menti my gbe mi nko mi kromuda anso eye de den a onyo o matan wonka o matan zumo I se na me kan wonti ase afansa meso anne na wo join me so a na wa subscribe e de amame da sende makacha mo se me krawo me otumi bo medini na ya no afrɛ me efo Kent efo no de maka wo gina me hia me kra na wo bo efo a
me a comment section and we crowd try make a choose because we didn't hear na me cameraman back up young Saint Jamaica one the obia a fake or no and a summer say and our boy might me a try anti programming at the bro na aha and I'm do a see that's and then a busy share my crowd. Bye bye.